ба нашри нави барномаи ахбори озодӣ хуш омадед. салом бинандагони азиз, тозатарин хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро пешниҳоди шумо мекунем. имрӯз 18 январ аст ва ин мавзӯъҳоро дорем. вакилони парлумони Аврупо аз ҳукумати Тоҷикистон хостанд ки ба поймол кардани ҳуқуқи мардум хотима диҳад. пайвандони бародари Абдуҳалим Назарзода муовини пешини вазири дифои Тоҷикистон хавф доранд ки онҳоро бесарпаноҳ мегузоранд. چی کار میشیده باشه اینقدر فرزنده که جا میبرده باشیم اینقدر زمستانی خنو که جا میرفته باشیم ва бо айби мошини гаронвазн роҳи мардуми диҳаи Ҳасан Қурбонӣ дар ноҳияи Восе 3 километр дарозтар шуд. такси раша дига ка гия вақсади тана метона рафта ин одамое ки ҷоёшам пиёдагард мераванд тамом. парлумони Аврупо бо қабули як қадномае аз ҳукумати Тоҷикистон хост ба ҳуқуқи мардум эҳтиром гузорад ва саркӯбу ба зиндон андохтани хабарнигорону фаъолони маданиро баҳс кунад. ба ин қаднома 481 нафар раи мувофиқ ва 25 кас раи мухолиф доданд. дар қаднома ки рӯзи 18 январ қабул шуд, ҳукумати Тоҷикистонро барои саркӯби расонаҳои мустақилу хабарнигорон мунтақидони давлат, вакилони дифоъ сахт танқид карданд. аз ҷумла аз Абдулло Ғурбатӣ, Далери Имомалӣ, Абдусаттор Пир Муҳаммадзода ва Улфатхони Маҳмадшоева ном бурданд ки дар 2 соли гузашта ба солҳои тӯлонӣ зиндон маҳкум гардиданд. вакилони парлумони Аврупо аз ҳукумати Тоҷикистон хостанд ки бар тибқи аҳдҳои байналмилалии худ имкон бидиҳад то матбуот озодона ва бетарсу ҳарос фаъолият намуда хабарнигоронеро ки худсарона ва бемуҳокимаи шаффофу одилона паси панҷара андохтанд озод намоянд. қабл аз қабули ин қатнома хабарнигори радиои озодӣ Рикард Ҷозевяк бо Петрас Ауштревичус, вакили парлумони Аврупо аз Литва, яке аз муаллифони қатнома суҳбате намуд ва нахост аз ӯ пурсид ки чаро маст дар ҳамин замон қатномаро пешниҳод карданд. I have to admit that today on Wednesday, which is 17th of January, ман бояд эътироф кунам ки имрӯз яъне чаҳоршанбеи 17 январ парлумони Аврупо ба як қатнома дар бораи Осиёи Марказӣ рай дод. дар ин қатнома ба вазъи ҳуқуқи инсон, вазъи матбуот, аҳволи фаъолони маданӣ дар Осиёи Марказӣ ишораҳои зиёде шудааст. аммо ин як нигоҳи умумӣ аст, вале мо саъй кардем ки ба Тоҷикистон таваҷҷӯҳӣ бештар шавад ки бо қабули 2 қонун бахусус дар бораи мубориза бо ифротгароӣ ва терроризм дар чанд вақти гузашта, бахусус аз соли 2022 дар он ҷо тамоюли нави таъқибу помол кардани ҳуқуқи фаъолони маданӣ шиддат гирифт. мо шоҳиди он шудем ки мақомот бо истифода аз ин қонунҳо саркӯби ҷомеаи маданиро сахттар карданд. барои ҳамин мо наметавонистем дигар ин вазъ бахусус авзои матбуотро нодида бигирем. аз ин рӯ мо фавран пешниҳод кардем ва аслан пешниҳод аз тарафи Иттиҳоди Аврупо омад ки ба вазъи матбуот дар Тоҷикистон тамаркуз карда шавад. бахусус ба он хабарнигорону фаъолони маданӣ ки бо истифода аз он 2 қонун аз 7 то ба 20 соли зиндон маҳкум шуданд ва вазъи матбуот ва дигарандеширо дар Тоҷикистон фавқулода бад карданд. соли дигар ин буд ки мақомоти Тоҷикистон ба ин қатнома то кунун чӣ вокунише нишон доданд? дар воқеъ мо посухҳои муайяне аз ҳукумати Тоҷикистон аз сафорати кишвар дар Иттиҳоди Аврупо гирифтем. онҳо ба мо рӯзи сешанбе андаке маълумот фиристоданд. ин як амри маъмулӣ ва қонунӣ аз тарафи Тоҷикистон аст ки ба мо дар бораи ҳодисае ки нигоҳи дигаре ба он доранд ба мо иттилоъ бидиҳанд. ман ҳамаи он маълумоту санадҳоро дидам. дар воқеъ онҳо бахусус ба афроде тамаркуз карданд ки дар қатнома зикр шуданд. تعداد آنها زیاد نیست. به نظرم 6 نفرند. در آنها نظری حکومت پیشنهاد شده است و گفته شده است که آنها گویا بر کدام اساس به زندان محکوم شدند و یا آزادیشان محدود کرده شده است. صمیمانه بگویم که من آنها را همچون اطلاع فراگیر و نهایی قبول ندارم. من میدانم که قانونهای مبارزه با افراطگرایی در بسیاری از کشورها استفاده شدند و تاجیکستان هم از این استثنا نیست. اگر من تمام آن اطلاع را خوانده باشم هم نظر و موقع من درباره فوریت قبول قطعنامه را تغییر نداده است. خبرنگاری ما همچنین از پترس آوشتریویچوس پرسید آیا از آن نگران نیست که حکومت تاجیکستان بعد از این قطعنامه فشار به پارلمان اروپا و خود او را ادامه می‌دهد؟
It might happen, but I expect شاید بشود، ولی من انتظار دارم که از راه‌های قانونی صورت بگیرد. من میدانم که برخورد با کشورهای خودکامه چگونه است. مرا ببخشید، ولی تاجیکستان یکی از این کشورهاست و این چیزی نوین نیست. بعضن واکنش‌ها بسیار قطعی می‌شوند. اگر شما از حقوق انسان حمایت میکنید، اگر شما در مقایسه با حکومت و یا رهبریت آن کشور گپی دیگر میگویید، به شک باید منتظر تنقید و ردیه ها از طرف مقابل باشید. از این رو میدانم که ما را تنقید میکنند که غیر خالصانه و یک طرفه گفته ایم و با مخالفان خدمت میکنیم. به فکرم ما حمایت قوی از تمام گروه های سیاسی داریم و روز گذشته مذاکرات بسیار خوبی داشتیم و یک سند مستحکم تهیه کردیم که پیام قوی به مقامات تاجیکستان میرساند و البته ما آن فعالان، حامیان حقوق و مطبوعات را حمایت خواهیم کرد. بینندگان گرامی، مصاحبه کامل و گزارش مفصل درباره قطعنامه پارلمان اروپا را در وبسایت azadi.org بخوانید. رو میارم به موضوعهای دیگر. نزدیکان میرزا کریم نظرف برادر عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان میگویند که دادگاه شاهمنصور منزل آنها را به نفع کمیته اداره اموال دولتی مصادره کرده است. این خانواده از آن در تشویشند که ممکن است هر زمان از خانه محروم شوند و در این زمستان به سرپناه مانند. عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم سال 2015 در پی یک آشوب کشته شد. ادامه در گزارشی علیشیر ظریفی و امیر سویف. یک محشید ما شب و روز خواب نداریم. این زن میگوید اگر آنها را از این منزل بیرون کنند دیگر جایی برای رفتن ندارند. با قول او در این منزل 4 عائله و در مجموع با فرزندان و نبیرگان 28 نفر زندگی میکنند. من خودم یک آدم کسل تا سحر پاهم میسوزه. چی کار میشیده باشه این قدر فرزنده که جا میبرده باشیم، این قدر زمستانی خنو که جا میرفته باشیم. گفته شب و روز خواب نیستیم. یک محشید ما را مهلت دادیم که دمی یک ماه باید شما خانه را خالی کنی به دادن منزل. مقامات قبلا گفتند که میرزا کریم نظرف روز 16 سپتامبر سال 2015 همراه با عبدالرحیم و میرزا حیات 2 برادر دیگر حاجی حلیم کشته شدند. با گفته آنها 3 برادر حاجی حلیم زمانی کشته شدند که برای مایل کردن برادر خود با گفت و شنید می رفتند و گویا در راه از تیر آشوبگران به هلاکت رسیدند. نزدیکان میگویند بغیر از خبر مقامات تفصیلات دیگری را درباره آن حادثه ها نمیدانند، ولی در دست سندهای رسمی دارند که به آنها تعلق داشتن منزل را ثابت میکنند. 16 سال شد ما در همین خانه زندگی میکنیم. حجتاش همش قانونی بود، حجتاش همش تغری بود. 2014 ده همین خانه را به نام من و بچه هم تحفه کردن شوهرم پیش ای کارو 2014 ده. اینا اومدن هم خالی به نام همین حاجی حلیم خانه ما را گذروندن. این خانه اگه به نام من و به نام بچه هم بود، به نام شوهر هم نبود، در نام بیا گذروندن و این ما را هم خیلی غم دادستیان. هنوز سال 2016 دادگاه عالی تاجیکستان با قرار خود منزل این خانواده را به فایده دولت مصادره کرده بوده است. با گذشت 7 سال این مسئله دیگر باره دادگاهی می شود. در دادگاه ناحیه شاهمنصور به رادیو آزادی گفتند حلنامه‌شان قوه قانونی نگرفته است، زیرا جانب دیگر از بالای آن به مرحله بالایی دادگاه شکایت برده است. مقامات تاجیکستان بعد از واقعه‌های 4 سپتامبر سال 2015 گفتند که معاون سابق وزیر دفاع سرکرده شورش بوده، ثروت زیادی از جمله فابریکه مرغ، کارخانه نان و مالکیت دیگر داشت که به نفع دولت مصادره خواهند شد. فوریه 2016 حجت‌های خصوصی گردانی 12 بنا و انشاءات و جمعیت‌های متعلق به عبدالحلیم نظرزاده و نزدیکان او سنجیده شد. آن زمان مقامات گفته بود در میان مالکیت به فایده دولت مصادره شده عبدالحلیم نظرزاده از جمله 3 استراحتگاه در دره ورزاب، طربخانه و رستوران در دوشنبه، فرم در رشت و مالکیت دیگری بوده است. ولی معلوم نیست که چنین دارایی هایی که دولتی شدند بعداً از طریق مزایده به افراد دیگر فروخته شدند یا هنوز دولتی اند. نزدیکان محکوم شده های دیگر مانند وزیر پیشین و صاحبکار موفق زید سعیدов، فرمانده غفور میرزایف و دیگران بارها گفتند مصادره اموال در چنین موردها با قانون شکنی ها جریان گرفته است.
барномаи ахбори озодиро идома медиҳам. Александр Бастрикин, раиси кумитаи тафтишоти Русия, мехоҳад пули ихроҷи муҳоҷиронро корфармоён пардохт кунанд. Ба гуфтаи Бастрикин, ҳоло бисёре аз хориҷиён аз ҳисоби буҷаи Русия аз кишвар ихроҷ мешаванд. ӯ ҳамчунин пешниҳод кардааст, то муҳоҷиронро маҷбур намоянд, ки маблағи муайянеро пасандоз кунанд, то ҳамон пул барои ихроҷ ё пардохти ҷарима истифода шавад. ҳоло аксаран барои муҳоҷироне, ки бояд ихроҷ шаванд ва дар боздоштгоҳи муваққатӣ нигаҳдорӣ мегарданд, наздиконашон пули билет ба ватанро харидорӣ мекунанд. раса 2 ҳафта мешавад сокинони деҳае дар ноҳияи Восе бо мушкили рафтуомад рӯбарӯ гардиданд. пуле, ки тариқи он мардум худро то ба шоҳрои асосӣ мерасонданд, дар зери мошини гаронвазне 2 тақсим шуд. ҳоло маълум нест ин пул кай ва аз кадом ҳисоб таъмир мешавад. мақомдорони вазорати нақлиёти Тоҷикистон мегӯянд, буҷаи кишвар ҳама сола 10 миллион сомониро аз сабаби бо вазни аз меъёр зиёд дар роҳҳо ҳаракат кардани мошинҳои боркаш аз даст медиҳад. маҳмудҷон раҳматзода тафсилот дорад. ин пул дар деҳаи Ҳасан Қурбонии ноҳияи Восе 2 ҳафта пеш аз васаташ шикастааст. сокинон бо эҳтиёт рӯи ин пул қадам мегузоранд. ба гуфтаи онҳо, роҳи асосӣ ва наздик ба деҳаи Ҳасан Қурбонӣ тариқи ҳамин пул будааст. ҳоло иртибот бо рӯстоҳо аз тариқи ин пул комилан қатъ шудааст. афроде ки мехоҳанд то шоҳроҳ бароянд, бояд аз ин масир пиёда гузаранд. рӯзи ками чапаш дага такси раша дига кага вақсади тана метона рафта. ин та одамое ки ёшам пиёдагард мераванд, тамом дига ҳеч ка рафта наметона. то рӯзе ки пул тахриб шуд, мошинҳои хурд аз болои он убур мекардаанд. як мошини гаронвазн боиси шикасти пул шудааст. акнун ба гуфтаи сокинони деҳот, мошинро соҳибонаш бурданду пули шикастаро ба онҳо гузоштанд. рӯзи 4 январ як мошини гаронвазн ҳангоми гузар кардан аз болои пули деҳаи Ҳасан Қурбони ҷамоати тугараки ноҳияи Восе ин пулро аз миёнаш мешканад. вазири нақлиёт дар як ҷаласа интиқод карда гуфтааст, ки ин мошин аз 50-52 тонна бори зиёд доштааст, ки боиси шикастани пул шудааст. ин бори аввал нест, ки дар ноҳияи Восе ҳангоми гузар кардани мошинҳои гаронвазн пулҳо аз миёнаш мешиканад. деҳаи Ҳасан Қурбонӣ ва 2 деҳаи дигари ҷамоати тугаракро 2 пул ба роҳи асосӣ пайваст мекунад. соли 2021 як пули ин минтақаро як мошини борбардор аз миёнаш шикаста буд. ба гуфтаи сокинон, он вақт ин пул ягона пуле буд, ки 3 деҳаро бо ҳам мепайваст. ҳоло ин пул бо миёни шикаста хоб аст ва роҳи сокинонро то 3 километр дуртар кардааст. дига гузашта намешам, мошино дига гузашта тор наметонам. ҳаст мега брам, ҳаст мега хамба. брома наметониш биай. дар ноҳияи Восе соле нест, ки шикастани пулҳо расонаӣ нашавад. мақомот ҳар дафъа як баҳонаро такрор мекунанд, ки ин пулҳо аз замони шӯравӣ бозмондаанд. ҳоло яке аз пулҳои бузурги дигари Восе дар ҳолати садамавӣ қарор дорад. ин пул пойтахтро ба маркази вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мепайвандад. ҳукумати маҳаллӣ мегӯяд, ки барои таъмири ин пул миллионҳо сомонӣ зарур аст. маҳмудҷон раҳматзода, озодӣ, ноҳияи Восе. дӯстони меҳрубон, барномаро бо ҳамин гузориши ҳамкорам аз вилояти Хатлон ба поён мебарем. аз шумо миннатдорем, ки то ин лаҳзаҳо моро ҳамроҳ кардед. хабарҳои аз ин бештарро пайваста метавонед азён аз вебсайти Радиои Озодӣ ва саҳифаҳои мо дар Фейсбуку, Инстаграм, ТикТоку, Телеграм ва Ютубу Одноклассники пайдо кунед. ва агар шумо низ шоҳиди ҳодисае шудед, лутфан ба мо тамос бигиред. мо шуморо фардо дар барномаҳо мунтазирем. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдори ҳар яки шумо бошед.